I ćao svima, ja sam Filip i dobrodošli na najnovom video na kanalu i danas ćemo igrati Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3. Dakle, od uvijek sam htio da napravim nekakav mali let's play na neku Yu-Gi-Oh! Igru i odlučio sam da skinem emulator za PlayStation Portable i igram igru mog djetinjstva, to je Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Tako da, evo nas u samoj igri. Ovdje ste u principu na Duel Akademiji, tako da krenut ćemo odmah sa jednim new gameom. Ovo smo u principu mi. Filip. Pa smo opasni, eto ga. Sad smo Filip. Yes. Dakle, ovo je u principu open world, ovdje ste na Duel ostrvu, to jest tamo gdje je Duel Akademija u GX-u i možete se slobodno kretati po cijelom mjestu, igrati duele, skupljati karti i šta sve ne, tako da razmišljao sam da napravim mali serijal na ovu igru. Ako vam se svidi prvi let's play, mi ćemo naravno to da uradimo, ako vam se ne svidi, onda kako jebe. Dobro, i sad će mi trebati malo vremena da se naviknem na ove kontrole, jer ovo nažalost nije PlayStation Portable, tako da nemam pojma kako da uradim sve ovo. Dobro, prvo ću malo da izeditem ovaj deck, jer starting deck koji dobijate poprilično je sranje. Dakle, gotov nam je deck, poprilično je shit, ali će biti dosta za početak, imamo dosta D&D karti. Nemam pojma da se tako izgovara, nadam se da se tako izgovara, nemojte mi se smijati u komentarima. Tako da, to je to što se tiče deka. Sačuvat ćemo ga i idemo na Duel Akademiju mrš. Evo nas, story mode. Start from the beginning. Tako da prvo ćete pričati sa ovim direktorom, koga zanima lepo. On će ona pričati neka sranja. Dobro došli u školu. Poprilično dosta na početku pričam kako ste prošli kroz sve i svašta na ovoj akademiji, jer ovo je zapravo treća igrica, ovo nije prva tag duel od GX-a. Tako da pričat ćete ovdje i onda možete birati partnera. Mi ćemo naravno ne Jadena, ne Cyrusa, ne Cheza, ne Zayna, ne čak ni Blair, nego naravno Alexis. Ok, naravno ćemo da promenimo ime tima, jer Filip i Alexis zvuči prikladno, ali ne ono što nam treba. Team as, to je to. Savršeno. I evo nas, počinjemo. Good morning, dobro jutro i tebi, draga moja Alexis. Bićeš moj partner, naravno ćeš biti moj partner. Pomože da odoli moj hot kapi kačketu. I ovo jak mi znači da sam žensko, sam bi na sebi bio napaljen ovdje. Baš si neki retar, Vijuga, gdje si Vijuga, brate? I Pavnji, baš ste ono opasnije, boga, ja ne vjerujem. Farao, pazi, je. Miau, but I won't pet his head, pet his throat, pet his back. Ajmo na back, da vidimo da će mu se sviđa. Nije mu se sviđalo, zato što je retardirana mačka, ne znam šta valja. Idemo dole. Evo jedna karta, Mystic Swordsman level 4. I evo nas u sobi od... Ovo nije ni soba, ovo je bukvalno pola Slifered kuće. Ko je gledao anime naravno znaće čije je ovo mjesto, ovo je naravno od Cheza, Chez. Ovdje ćemo naći par Oyama karti. Chez inače je bio moj omiljeni GX lik, karakter.
I bog te jebo, onda je gladna godina, jebo. Evo ih još neki retardi, Jan i... Ok. Ne mogu biti monetizovan, a da mogu, ovo bi bilo nepovoljno. Tako da nećemo izgovoriti. Tako da ništa, ajmo na čas. Tako da ovo je u principu cijela mapa, ovdje imate sve neke lokacije iz animea i u svim tim lokacijama ćete naći likove iz animea. Tako da idemo u main gate classroom, evo ga. I ovdje će se održati čas, šta ćemo ovdje naći, evo i Jasmina i Fonda. Time for class, are you ready? Ajmo prvi, da, idemo. Mr. Crowler. Valjda igramo igrice da pobegnemo od škola, a ne da budemo u školi, koga jebe. Gotovi smo, gdje ćemo ti idemo, gdje ćemo nađemo najinteresantnijeg. Idemo da vidimo šta ima u prodavnici. Ovdje se inače mogu uzeti karte, što je ekstra. Tako da... Mushroom Man, ok, ajde da vidimo koga možemo ovdje da dolišemo. Opa, Reckless Greed. Good Goblin Housekeeping, ok. Marcel, gospodine Marcel, napunit ćemo vas. You duel, ajmo jedan duel. 1v1. Idemo. Makazen. Jebi ga. Jao, idemo prvi. Ovo je prvi duel, idemo prvi, dakle... Team Ez. Samo jedan deo Teama Ez. Ne zaboravio sam da isključim animacije. Ujebo mater. Ovo nije dobro, ove animacije su nešto najdosadnije što postoji, tako da to ću morati da isključim. Ovaj dečki izgleda lepo. Slušaj, roknut ćemo tebe, jer je velika vjerojatnoća da će ovaj slepac izbaci nešto što valja i onda će da mi uništi čudovišta, mi to nećemo da dozvolimo jer smo mi setali ništa, jer sad moram da gledam ovog slepca. Malo me briga šta si aktivirao, ajde begaj. Da, šta ćemo sad? Mogu da žrtvujem ovo i da uništim jedno čudovište što bi bilo ok ideja. Jer je također vrlo moguće da će da ima neko high defense čudovište. Eto, bio sam upravo, ali šta je sad ovo? To ostrvo je prepunjeno ovako ovim učenicima koji imaju neke totalno glupe dekove, na primjer. Sad samo zbog ove jedne karte mogu da zamislim da će ovaj lik da igra neke karte koje mu samo povećavaju životne poene i to je ceo dek u principu. Tako da, mislim da ne bi trebali da imamo problem sa ovim. Osim ako sad ne izvuče nešto i nabuđe se životne poene na tipa 20.000, mada ne vjerujem da će to se desi. Ok. Premature Burial. Znači lik će u principu da plati 800 poena da prizove kartu i kad je ja uništim on će dobije 1000 poena i time je dobio 200 poena i time je gain od 200 životnih poena, tako da lik je, ovo je prosto super.